Kebelah jibun saya siap di baru lagi bapet ya kan ni video akan ni kapor. Dia akan ni di kubor like kam. Kepada apa DSC District Selection Committee apa East Jantia Hill District kepada apa klik riat. Dia kipos kidan kembahan ribu prateli kipos. Dia ini kipos dia kipos kibala like tank mensyau senam arjar perwema ngan pulih kembahan ni lihat ke advertisement. In supersession of the previous advertisement issued by the District Selection Committee East Jantia Hill District klik riat. Gitu ki advertisement number dated how jong September ada Huawei nang tahu South Oktober ada Huawei but Hasan Tarik Oktober ada Huawei which stand cancel due to the imperative of the implementation of the system kemudian ikini kipos kelak teng mensuan rei kila cancel no nakada bagi implement ya ka roster system dia akan kesenampat kila invite bang ki application ki candidates invite application kemang ni from permanent resident of Meghalaya for the post as mentioned below. Kemudian ikini ki post baru tang nakas district jong ke East Jantia Hill District kila ban apply ndai na keleng jong district jong ke Meghalaya hi kila ban apply dia tu mentapat ingin lepet company halor kini ki inri prateli ki post ki balai in batai halor ka no ki post belak pihak hang ni nang ta ka age selection ta qualification ta terma te kum kani ka grade 3 post kidan kumba laipu prateli a jong kani ka grade 3 post balap pihak ki kategori prepare tinggal lepet kuwe halor kuwe kani ke LDA ke skill pay di level 5 entah ke ya ketua kipan qualification kipan SSLC pas kelas 10 ni HSSLC pas kelas 12 with computer knowledge hab dan ru ya ka computer knowledge but ke typing speed 30 words per minute kemut la pihak la ban type po computer live ho kentian po ka minute tikipus ki balat ki dan kemba art weightly balap pihak ki lightly kategori artli kategori nang yang reserve kategori dai lai ngot kapus kasih jantia bat garo ki abya khon ya ka pratli ki pos ke dailang bai haju ka tu entah ka tu terpus di arhubai ka tu ang tu te gram sebab ka tu ka skill of pay level 5 nang ta ka qualification ka di class 10 hi ka tu nilani class 12 HSLC male candidates ung limo tang ki senrang ki ban apply ka tu physical test will be conducted kemet kindan ka physical test kalap ndai untuk berkalap ndai ha jingmare lani kan saajing tak mahal kata dan nata ki pos kena banyak teli on reserve ka ka pos kasih jantia bergaruh dari tuli ki pos te gram sevika kani ru level 5 hi katuru kumjoi qualification class 10 tani SSLC ke class 12 male candidates tang kishin rang ilaban apply kani but kandan ru ka physical test will be conducted kandan ka jing mare lani kanu no ma bade ka physical test ken sa jing petep halor kata tika pos ke delay teli on reserve dan pos tak on reserve kasih jantia apa ke delay teli tenang ta kani don demonstrator ka skill of PD level 4 ipan class 12 kani lani matriculate ketua kejuhi class 12 lani class 10 must pass certificate course of 1 year knitting embroidery and tailoring from government recognized institute kemudian kap dharma kani ka certificate course jongka bafi jongka knitting embroidery ba sujan lani and tailoring embroidery kemudian bathan lani basujan ta ketua kapus di tangka we dentam lagi kasih jantia garu ki abya khon ya ka we kapus tenang ta kani ka demonstrator JR kani pan the skill of PD level 4 taki pan class 12 science stream only but kumjuru tang hikshin rang kani demonstrator JR ki pan class 12 science stream only tang hikshin rang takapus de tang kawai katuru then ta sectional assistant level 4 ka skill of P itu ki pan class 12 ka post artillery kawai ta reserve kawai ta kasih jantia bar karo then ta tracer kini ka kam tracer pan skill of PD level 4 ki pan SSLC and above class 10 strong nanta ka post di tang kawai kani di tang ki kasih jantiap garu ki abya koni kawai ka post nang ta stenographer kadi ka skill of P kadai level 7 nang ta kipan class graduate in any stream with diploma in stenography kipan will adapt graduate bachelor degree kini stream bar kumjur ki habdap ya ka diploma po ka stenography tekatur ka post di tang kawai hi kani pat gadem ta on reserve ki kasih janti garur ki laban ya koni kani on reserve post derang ta pan kini technician grade 2 kini technician grade 2 kipan class 10 skill of PD level 4 kapos ko ditang kawai katu dim tak kasih jantiap garu te mata kitu ki pos halor kani ke grade 3 te mata lipet sui per ki pos jong ka grade 4 kini pat ki pos kidan kembal live hotly ki pos jong kani ke grade 4 te lipet pat mata kambania halor kani mata kani ke chin man ke skill of PD level 1 kani pat plus pas kas e tang tang shin rama katu pos dan ta atli kawin ta reserve kawin ta kasih jantia garu mata ka pos jong saukidar skill of PD level 1 katu kani pan class 6 sedrong ka post di santli unreserved artli kasih jantia garo lightly ki post
Te nam ta cleaner kapos skill fee level 1 qualification di class 5 sejurang class 5 sejurang tu kapos dia tak kawai mah kadang tang apa reserve kasih jantia garur gelaban ikut dengan kapos dan tang driver di pass di skill fee di level 3 pass class 8 tam ta shenrang ni driver kapos dia hadu lightly kapos reserve artily kasih jantia garur kap ikut ni kawai kapos takani kapos jong enumerator level skill of P di level 2 sim pass class 10 post artillery ki post balaj on reserve kawai khasi jentia garo kawai ki post jong mali pat the skill of P di level 1 isim kipan class 6 strong ka post ni tang kawai ma te ka tang on reserve kam tan post tu ta ka tang taki khasi jentia garo tapian kipan class 6 strong ka post du artillery ta on reserve artillery ki post ta khasi jentia garo ke yakon ta ship artillery ki post ta process server kan skill of P di level 1 hi pass class 6 hi strong kani ka post dan takaway reserve nil nang ta kasi jentia garo ke bikun takam tu kawai ka post kini pat khalasi ka post ka skill of P di level 1 pas class 6 strong ta ki post dan artillery ki post reserve dan ka post artillery ki post ta kasi jentia bat garo soal amata conversation field worker skill of P di level 2 ta kini pan class 10 tang ban tang ta kishan ramang ni mail candidate suni ka post name tang kawai tang hapo ka kasi jentia garo kategori kadan ma tenang tapat kemahni nama post may increase due to retirement or sudden death during the processing period kemut ba kipus kila ban kia ladadan kiba retired lani kiba khlat ma hapor ba kidang proses yang nikah recruitment the eligibility candidates for grade 3 post specified above will have to appear for the written test kandan written test tentang grade 3 post the ketua ma kidagi paper kandan paper 1 dan paper 2 tentang grade 3 paper 1 dari English general English kedai du nyopo marks hapo sikenta pia pendap iko tu entah paper 2 part kedai halor ki subject jong elementary mathematics elementary science aptitude objectives but general knowledge ma katu part kedai du aspa marks te ha pendap apa ar kenta steng entah katu ka grade 3 nang ta part kenika syllabus entah ka grade 4 post part kadang tang kawai paper halor kani kedai petang general knowledge te ka marks kedai san marks te hapo sikenta pia pendam te habai debat ka age limit part habat ka senam sengap bahang ni ma ka jembatai candidate should have not been less than 18 years and not more than 32 years kemud kadai kat plus 6 do life ar senam hapo jong usi tarik jong bana january ar jar ar pausau tang ba kadan ka age relaxation ke bahang ni there is a relaxation of 5 years in upper age limit for the candidates belong to the shall caste and the tribe kadan san senam age relaxation amta ki shall tribes ma tekemut plus 6 hado lipo news 6 ma untuk ST te habai debat ka reservation policy pat jongki ni vacancies kedai kat kom ka latest ma guidelines jong ka reservation policy of the government of Meghalaya kemut kat kom ka roster system ma te tu mentapat ngelipet haluar kumdo ban apply kini kama ki balai nri proprietary apo ka DSC is janta health ma te ka banikong ni kidai ban submit online ma kani dia ban apply online kemudian apply offline nadu ka khat santerik jong benai march arja pusa pilaban apply ma te pihak blet hapo ka official website jong MPSC website nang ta ka banikong pihak ban register jong ki register kin hab register shwa te kadan ru ka video jong halor kumno ban register apo MPSC website te ngan sabu kali po description ka halor katama te nang ta gitu ki bala ada register pa kin si login ben nang ta pilat hapo login du email ID jong pi nang ta password jong pi bat hapo office jong ka DSC is janta health ma the koma ang ni all required qualification will have to be correctly entered and updated in the online application kemut pina update mai gitu ki qualification kam ta kini ki bala ada register ki bala ada login ki bala apply tang kapten kam ban update ban check ba ma tadan jeng bakla pin sa reject kam ang ni failure to do so will result in rejection of application during the scrutiny te shwa ba pin apply te da subha ban check ba shwa lani update mai ki application form jp lani ki bade beka education qualification mta ka snam jp dada pim check ba ki eligibility criteria pin sa akan selma te kalas di par kedai kat santerik jong bulan April tingi opor kemba si benai te yele ban apply kam kloy wa apply kelas diet liok kadan kono jing thot ba bade ka website ni kono jing thot ma te bade par ka jing sio halor ban apply kamani examination fees kedai si spa tingka tang ba kadan antak ST ka ditang San Podingka mah tu STSC wa permanent resident of Meghalaya ka ditang San Podingka ta ka kembal ong mane ka di ban apply online teng ya ban sio lengba ka debit kam ATM card ani credit card sini net banking ani fill up le da ka i chalan mah
Therefore, person with PWD's application fees exempted. Kemudian kita kaman siur mah gitu ki person with disabilities kemudian ki badan jingduna dekat mat. Te tangkat tu try hai bade bajing pernah te kubule shibon ni bepe ini video te ladan jengkel ni subhakli comment section dan sa persang menjawab.